Puyo kakabsat, talo de ti message nga kayat ko i-share itang arabi Adain sa ganak ti malem. Adain sa ganak itay sakbay ti prayer meeting iti Australia. Adapi may isa nga preaching ko. Talo kakabsat. Kat kasapulak ti agdesisyon. Deti desisyon ko kat maibasar no anat kasapulan nyo. Makitak nga ti kasapulan nyo kakabsat kat saan lang nga physical nga pigsa. No di kat pigsa iti akin uneg. Kuna na ti Biblia, diya mo no anang nga verse, but please help me look for it. Dito iti pundasyon. Dito yung mensahe nga i-share ko itang arabi. It's in the book of Corinthians. Nga kuna na, the outward man perisheth, but the inward man is renewed day by day. Deta man ti kayat ko nga ipakan kada kay itang arabi. 2 Corinthians, come on now. The outward man perisheth, yet the inward man, ayan. 2 Corinthians 4:16. Everybody, let us read loud and clear. Everybody, go. For which cause we faint not, but though the outward man perish, but the inward man is renewed day by day. Dua ti makita yun tagakabsat, irreversible ken renewable. DJ panagrakaya, panagkapoy, itibagi, irreversible. Nagado technology ita, dadede ko nada nga stem cell. Iso nga digit ita duma, umabot ti 90, 100. They still look young, but not as young as before. Hammo ma-reverse deta kakabsat. That is a given fact and reality. Adon dagiti hammo maubra ita nga kayam idi. Sino kada kay ti mayat nga umamin ka di nga imbaga, kita igda imana. Well, irreversible. Ngamnuman pa'y ti kasta, ti dapat kano nga pagtuunan tayo itirag-o tayo, haang nga dijay irreversible. No dikot dijay renewable. Ti renewable kakabsat is the inner man. Bayan nyo lata nga kumapsot tabagi. Haan nga kayat na nga sawen, nga baybayam tabagi. Ngam no pilitam nga isubli, ti kapigsam idi, agbambanog ka. No pilitam nga isubli, jay langam, idi 10 years old ka, tatainting, agbanbanog ka. You are fighting a wrong battle. You are climbing the wrong ladder. Madita agdan nga kinalayat mo, hamo maragpat day di Apolos. So ti dapat focus tayo nga rod, kanti ayan tirag-o tayo, hanga jay irreversible, no dikot di jay renewable. Anakano ti renewable? The inner man is renewed day by day. Apay kakabsat nga kasapulang nga i-renew tayo, deti inner man. Kasi deto yung kakabsat, di makungkuna nga inner strength. Uray agkapsut ti bagi, uray mapukaw ti pigsa, agrakaya iti salunat, ngem jay pakinakam iti panagbiag, mapabaro iti inaldaw. No jay renewable, ket binaybayam kakabsat, duwa ti problema mon. Abos hamo ma-reverse that outward man, di ka pa'y in renew the inner man, how can you survive in life? How can you win your battles? How can you wake up with strength? So nga kakabsat, isurok kada ka itang arabi the 7 ways to renew the inner man. Now, another verse that I want you to see is Proverbs 18:14. Okay? Proverbs chapter 18, verse 14. The Bible says, the spirit of a man
will sustain his infirmity. Nawatan niyo? There is a problem, there is a solution. What is the problem? Infirmity. What is infirmity? Weakness. Anat agkapoy, bagi. Right? Infirmity. Sino kada kayo ti agkapkapsot ti baginan kakabsat? Agkudrip pa nagkita na. Ag-slow down ti bitag pusonan. Ag-fluctuate ti daranan. Unstable ti sugar nan. Pati buok sugar garan kakabsat. Nangatunukat sugar na di jayan. No medyo agpukomutan, ag-carbohydrate ko na, dano ka di jayan kakabsat. Napalaluan na. Listen to me very carefully. Okay? Timan infirmity. Listen to me. Hang kayo nga maup-upay no adda infirmity tayo. Kasi adda solusyon na deta. Amo yung solusyon? The spirit of a man. I-highlight ko deta, spirit of a man. Iso deta DJ, inner man kakabsat. So uray kano ado dagiti rikrik na anayon pagkapsutan kan pagkapuyan, infirmity. No ti spiritum kakabsat, ket good condition, you are okay. Kalati arig na detoy, lugan. Uray agkuplat tapintanan kakabsat. Numayat pela tamakinana, tuloy. Di ngamin. Ngamnukas na GMB, timakinana kakabsat, hamo maidanong klaberya di jayan. So ti dapat ikondisyon mo. Ya? Jay makina. Iyon ang mahalaga. Iyon so magbaga na to eh. Hanak ko na nga na importante di infirmity. Ngam ti solusyon di spirit. So tonight, I would like to teach you the 7 ways to renew your spirit. To renew your inner man. The 7 ways to strengthen your spirit. Basak man pedeta last nagpinta seda ko na. But a wounded spirit who can bear. Amom deta wounded kakabsat. No wounded ko natin kat nasugatan. Hanabali nga ada sugat mo. Physical. Basta awan sugat na pusom. Kasi, no sugat ti puso, tikat na sa undeta, down. Down ka. No down ti, makinunag mo kakabsat, kunana, who can bear? So, ti importante, maintainaran tayo, ti good condition, the spirit tayo. The inner man. So, that's enough for you to realize tonight how important the points, the secrets, the tips I will share with you how to renew the inner man and how to strengthen your spirit. So before we get to that, kaya't yumot lang kakabsat, nga ma-renew nga kanayon dito inner man nyo. Amen. Okay. Number 1, how to renew your spirit. Number 1, meditate on the Word of God. Meditate on the Word of God. Ti ubraam dita, meditate. Sino kada kayo, iti iprak-practice na ti meditate? Most of us, haan nga naisanay ti panunot tayo, nga meditate. Di kay, iso nga dito church, at the DJ realization. Kasi ta realization is one way to train your mind to meditate. Ano ti usual nga obserbasyon tayo ti tao no may panggap ti Word of God? Anak kabsat, agsugel. Han na umulo. Kasla kalat estudyante, ngagdingding ngagtimat, han na umulo. Iso nga agawid, ungaong. Hello. Ti-meditate ka kabsat, kat pagwaratam di panunot mo, nga mang-analyze, mangawat, kan mang-i-apply.
Oh, analyzem, awatem, saka mo i-apply ijay biyag mo. How does it apply to me? Kaduang ka dito, dingding ngaglata. Tunog ka, nagsugol. Damagam, anat na adal mo ko na. Manam mo, nakatatid, do gamit explanation ni pastor. O naawatak, nagadupuntos na, o na ikabesa, o may isa. Tila natandaan nakat, let's pray. Kasi han nga nakatrain, awan kas diya training ti panunot tayo kakabsat. So, as your pastor, I had to initiate deti realization. Kita nyo, nag-realization kay itan, di ba, kunanan no kagat, anat na adal mo jay preaching. Anat na adal ko jay preaching. Oh, agpanunot kan. DJ nga pa nagpanunot mo, isudetat mo ko na nga meditate. Right? Oh. Now, in Psalms chapter 1, 1 to 3, will not dwell much on that. Familiar dito eh. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Meaning to say, liklikam. Ti panagbiag, sursurwam ti mangliklik. Oh, mangliklik yung amin ah. Liklikan nyo, urepay kabagyam, urepay gayem mo. No worldly kakabsat, liklikam. Liklikan nyo kakabsat. Aman, idependa de tabarat spiritual life mo. Okay, verse 2. Kuna nandiyan, but his delight. Oh, ti pagragsakan na is in the law of the Lord. Sino kumamot ti tao nga maragsakan iti law? Uray pa'y lawyers, kaya't enjoy dakad mo ti agadal ti law, di kita lawyer kakabsat. Damagan nyo man, di kita mga alat law, no enjoy da, detat adalan da nga law. Awan. So kasano dito ita? His delight is in the law. Di ba? Kasi kakabsat, depende ngamin DJ, interpretasyon mo ti law. No para king ka ti law is something to memorize, nadagsan aglalo no 4 gig lata panunot mo ka 10 gig tay kabesam. Ngam no para kan ka, ti law, guide, principle, nga i-lead na ka iti good result. Sino kumataong maditi good result? Sino kumatao nga madi iti success? Sino tao nga maditi prosperity? Hamo maragpat di kita. There are 2 ways to get there. The wrong way, the right way. What is the wrong way? Blood control ko na kumagam. The wrong way, corruption. What is the right way? The law of the Lord. So if we want to arrive to that, sino kumatao nga madi, correct? So kung namagat, agad kayat ko matikas diyan nga biyak, kayat ko ti reward, kayat ko ti blessing, kayat ko ti success. So anak ko nam, I want the law of the Lord. So delight. Agkaroon ka, DJ, dati nga awan ti good taste na ka, suddenly good taste. Yes? Why? His delight is in the law of the Lord, and in His law, anaramidam the law of the Lord, meditate day and night. O, nakita mo neta? So tapno pumigsa, ti inner men tayo kakabsat. Ano braon tayo? Meditate on the law of the Lord. Amom no apay nga nakapsot ka ita, kurang ka lang ti sa utiapo. Simple. Next time, no, kakapsot ka ita, kurang ka ti sao iti apo. Kasi ti sao ti apo, makapapigsa. Ti sao ti apo, makaipump iti encouragement ka namnaman. Agkakapsot ka, kurang ka ti sao ti apo. Sobrat oras mo Facebook, friend. Yeah. Adoonay oras mo't barkada. Sana ka binambannog ta trabahom. Kurang ka ti Word of God. Okay? That is number 1. Number 2, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Anat aramidin ti prayer ken kakakabsat, palag-anan na di dadagsen mo. Sino kadakiti at dadadagsen na?
Han na mapukaw deta kakabsat. Ngem tiriknam lumagan. Uray na lagan ta problema, no di mo amog kararag na dagsen. Ngem uray kasanok kadagsen ta problema, no ammom ti agkararag lumagan. Oh. You see? Surutin nyo lang dito kakabsat. Just follow these tips. Okay? Kuna na Jude chapter 1 verse 20. Anak ko na Jude 1:20. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Anat obraam? Praying in the Holy Spirit. So nung mariktam ka, kakapsot ka, ano obraam? Pray. Ano obraan na di prayer? Di nadagsen palaganan na. Tapos di prayer, Richardson na kakakapsat. Oh. Basta aglobat kayo kakapsat, agkararag kayo. Nagsimple lat obraan ta cellphone mo no lobat, ingkala i-charge. Anat obraan marot, agkapsot ka, kararag ka lang. Oh. Ibagam kanyak to hanggang pimigsa kakapsat, hamo amot nagkararag. Kasi, no deta cellphone mo, kat na pa mo in charge, kat di mo tag-charge, ada problema ta charger mo. Han na mapalin. The principle is simple. When you charge a cellphone, ngumato di battery strength na energy na, han na mapalin. Charger nga rod. Kastamot ti prayer. Charger. Han na mabaling ano, kararag ka, han na pumigsa ti stamina ti spiritual mo. Han na mabaling, han na pumigsa ti inner life mo. Because prayer acts like a charger. Nawatan niyo kakabsat? Oh. So, pray in the Spirit. Oh, kakapsot ka? Let me just point this thing out. Medyo, adang kami, hindi makikita-kita no kata Facebook. No, dakay, deti matamaan. Alagat, itama yung tabiyag yun. Naghilig kayo nga mang sukat-sukat status yun, ta messenger. Kristiyano ka, anat ibagbagam, negatibo, paunay ka. Ipagpakitam laeng nga hangkag karkararag, hangkag meditate. Kakabsat, uray ka dyan ta Facebook, agad positive, ti ipakita tayo dita, nga testimonyo tayo. Reflection. So nga isuro kayong kakabsat, ay, simple. Anong ko na, simple, ubraem ba? Ubraem. Do the simple, and you will be strong. Okay, number 3. May katlo kakabsat, tapno pumigsa ti inner man mo. Number 3, fellowship with God's people. Fellowship. Okay. Deti fellowship, han na mabaling nga i-isolate mo't bagbagim. Once nga ti panunot mo, kat idiktar na tariknam, uno jeriknam, kat idiktar na kan ka, nga iyad adayong ti bagbagim, kadagiti believers, adda sakit mo. You are wounded. You are wounded. Isublim man di Proverbs 18:14. Anak ko na jay? Proverbs 18:14. Okay? Proverbs, the spirit of a man sustain his infirmity, but a wounded spirit. Yeah. Amom ti kasapulan ti kaadwang kadatayo kakabsat. Kasi fellowship detoy. Kat no apay nga isolating, apos agkakapsot ka, kunan tupay tariknam, i-isolate mo't bagbagim. Apo, kumarkaro ti kinabiter mo. Kumarkaro ti sakit tinakem mo. Kumarkaro ta problemam. Because it is a law, ti makapapig sa fellowship of the believers. That is biblical. Tata, no di Jake, fellowship ti believer, kat ibilang mo nga problema mo, imbes nga solusyon mo, adda problema. Sika ti adda problema na.
O, naawatam deta ita? Kasi by principle, the fellowship of believer is the solution. Di ba? Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Hebrews chapter 10, let us consider one another to provoke unto what? Love. Ano ubraan tayo ditong galmaysa? Provoke. Ano't provoke? Encourage. To what? Love. Ano pa? Good works. You know how I did this in our church? That's why I have set and I am equipping coordinators to provoke you unto love. Haang nga nalaka kakabsat, timang training ti coordinators. Manubulan min nga agtrain-training. Katagyaman ak iti apo, ada siguro tumawon tayo na yan. I'm so thankful. Ada coordinators nga responsive. That's why nakita, pimigsa ti daduma kada kayo nga kakabsa to. Di kita'y dating nga hanom umay batak, umay dan. Di kita'y dating nga hanom umay makipi-prayer meeting, at dadan. Anat na pasamak? Someone provoke you unto love. So nga, agyaman na kada kayo nga coordinators, nga amuyo nga patyen kendinggen di isursuro ni Pastor Proby kada kayo. Gapu kada kayo, pumigsa ti ministry. Praise God for that. Kasi talaga kakabsat, right? Ti may nga mang papigsagan ka, fellowship of the believers. Idi Lunes, at dada nag-gather nga members tayo. Di ba? Idi Rabii, Martes, at dada nag-fellowship. Inayabak mo, digiti Ashers. Idi Rabii. Makita kat kas nagmamayudan o daduma. So kuna, masapo lang mapapigsa ti kaungan digito eh. Di ba? So nang meeting ak ti Ashers, idi Rabii. Lawag, bakara, pasukin, imay da. Kausat. Kat kalpasan nga binungbungtol ko ida ti sarita, pinagmikik ida. Subeda nga kausat. Nung nagsanggaset, dimiki, nalaputan. At nalutot alas 7 kat nalpas kam ti alas 9. O di nalaputan brother Hoy. But anyway, I had to, eta, grabe. Mustrak amin. Sabi ko, isurok kada kayo, ti estilo. Siyempre, handa na kats kasi ko deta. Another meeting tumanan. Yeah? Pero, whenever at dati kakastoy nga gathering kakabsat, especially fellowship of the believer, you become strong. For example, every Sunday, I'd like to, dati kung dami nga, thank you kada kayo, ti ragsak yung umay mga aldaw di Bishop Residence. Every Sunday, 2, 3 pamilya, umay mga aldaw. In a year, DJ kaado ti families tayo. In a year, mamindwa. So, no nabatangan ka itabulan, most likely, December kan tuman dyan next schedulean. Basta in 1 year round, 12 months, 2 times ka. Kadigiti hampay nakapadas, inke agriri ka ni Tita Mel. Apay nga, amang paibagbaga ni Pastor Deta, Sister Kat kwa, hanggang may pay nabatang. Sino kada kayo ti hampay napadasan, ti may nangal daw ti Sunday jay. Ti dadapay. Oo. Wow. Baka na-assign ng kayo, di absent kayo. Umayda. Katanalat ubrami kakabsat. Number 1, mangan. Number 2, giving of thanks. Number 3, prayer request. Number 4, agipaayak kadigitay advice. Number 5, prayer time. Di may sa akabsat, di pasukin. Kunana idi, kasi second time dat umayon. The first time, ti prayer request na. Data ni Elimar, di Batak? Sa Batak, ayan Elimar, tayag mo Imam Elimar. Nag-backslide kami ni Elimar. Nag-backslide.
Kat, idi may mangal daw ni mother na, agsangsangit, Apo, pastor, ti prayer request ko, digiti anak ko, kasti ko ma, kastoy. Abe, sister, kasano ka, ti pa nagisarsarita, kastoy, pastor, kastoy. Ay, kasta, aya. Oo, sister, napintas tarigagay mo ngam jewagas mo, sapol nga sursurom. Awan, nagkurangam ti anak mo, ngam adaham mo nga, ammo pa nga inaramid. Kastoy, ti pumayam. Iso nga idimay, dati Domingon, permit ragragsak na. Tiragsak ko, pastor, digiding karkarara ko nga anak ko, kadwak idan. Kunana, sinurot ko ti advice mo. Sinurot ko ti advice mo. Idi sinurot ko ti advice mo, praise God, kunana, nag-work di in advice mo. Oh, di ba? Kaya, fellowship of believers will strengthen the inner man, kakausahan. Fellowship, hanyo i-isolate, ti bagbagiyo. For whatever your reasons are, never isolate yourself. Okay? Hindi, pastor, nakadakdakkel tayo mo't ngamin kasano nga makipellowshipak. Hamok sapol iti inner circle mo ngamin. Dito kakabsat, awan best friend dito. Awan iti mako na nga close friend dito. You do not develop close friends here. You extend your friends. Hanggang nga mga aramid, iti sarilim nga close friend kan best friend dito. Let me just inject that. It's not a part of this message tonight, but just for the order and discipline of our ministry. Okay? So, fellowship keeps you encouraged and accountable. Hanla encouragement, ito naging kati fellowship. Accountability. Number 4, manage your thought life. Manage your thought life. Deta kakabsat. Sursurwem nga i-manage dagiti agwerwerut ta panunot mo. Adut sumrek kakabsat. Ngamhan nga amin nga sumrek. Welcome. If it does not build your spirit, if it only breaks your spirit, welcome mo lang di makabuild ti spirit mo ngamin. Naghilig tayo ngamin kakabsat, nga ag-meditate ti negative. Naghilig tayo ngamin, hamot kidi nga hilig. Panpanuynuyan tayo ngamin kakabsat. Awan ti sistema tayo, because we are not aware that the mind is very powerful. The mind is the central processing unit. Whatever your behavior is, it's your mind. So if there is a problem in your behavior, there is a problem in the mind. If there is a problem with your reactions, kita amin, it's a mind problem. The Bible teaches us, Philippians 4:8. Look at what the Bible says. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true. No false, fake news. Kanhaan mo nga, it's not based on truth. Discard it. Discard it. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, nadalos. Whatsoever things are lovely. Oh, is it pure? Is it just? Is it honest? Whatsoever things are of good report. Deta lang If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. In one word, guard your mind. How many of you are practicing that? Right now, what's going on in your mind? Ato daktaray Nohang ka, by the way, we grew up without that system. Broken system, dahil panunod tayo because of sin. But praise God, through the power of the Holy Spirit of God, through the Word of God, we can now manage this mind. If you know how to manage your mind, wow,
your mind will manage your life. Manage your thought life. Welcome lang di gijay thoughts nga build upon na ti future mo. Haan nga isut mang break. Tawatan nyo kabsat? Oh. So, manage your thought life. Whatever you think will shape you. No anya ka ita, gapo ka DJ istilot pa nagpampanunot mo. Kasi di lang kasimple kakabsat. So no kayat mo nga DJ, kasasaad mo, mayat, i-condition na, fix your thought life. Take control of your thoughts. Kung ano di Bible, if you could put that verse, I'd like for everyone to read this verse. Bring it into subjection, taking your thought into captivity. Can you put up that verse on the screen? I think it's in 2 Corinthians. Okay? Bring your thoughts into captivity. At the thoughts nga makapapungtot, at the thoughts nga makapaupay, at the thoughts nga makapa-discourage, at the thoughts nga makapa-bitter, makasugat tirik na, sikano kaya't mulat ta digidi nga thoughts? That is up to you. So if you want to live a wounded life, you want to live a bitter life, come on. Welcome those thoughts. But if you do not like, kasi choice, everything in life is a choice eh. Everything in life is a choice. Oh. Casting down imagination. It's a command. You know what is casting down? Ibarsak mo. Casting down. Hamitumtum magtaulo ma, madideti pampanunot ko. No, cast it down. Once ka damadingas nga, wurwurat na panunot mo, oh, cast it down. Every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Anything kakabsat ko na nga exalted itself, meaning anyaman nga panunot, nga lumaban kini Apo Diyos. Anything kakabsat. Ha? You know, listen. We all have the freedom. But if you wisely manage your freedom, you will be well. If you don't manage your freedom, you will be hurt and you will hurt others. So don't just say, takayat ko lata. Yes, you have the freedom, but apply wisdom. Manage your thoughts. Okay, tulitin nga masaan. Casting down every imagination, every high thing that exalted against the knowledge of God, and bringing into captivity. You know what is captivity, kakabsat? Pagbalinam, baludam ko na tiliwam. So kaya't nangasawan kakabsat, think what you think. Bagaman tagaabay mo, think what you think. Panunutam, dagita pang panunutam. Okay? So what do you do with your thoughts? Into captivity. Every thought. Ano po mayam di jay? To the obedience of Christ. That's jay. Nakita yung kakabsat? Oh, deta ti dapat nga i-apply tayo nga verse ti biyag tayo. I tell you what, listen, this is a very powerful point. If there is one discipline where you can start in your life, start to discipline your thought life. If you have not yet applied discipline in your thought life, you will never improve in your life. It all begins in the mind. Everything, it starts dito'y kakabsat, panunot. That's why the Bible says, renew your mind. Renew your mind. Nawatan niyo kakabsat? So if you want to have a strong inner man, you need to manage your thought life. Hana mabalin nga deto ikat nakagulgulo kakabsat, disorganized. Hana mabalin nga deto ikat confused, doubt. Hana mabalin nga deto kakabsat kat discouragement iti pampanunutan na, negatibo. Masapol nga deto iti pampanunutan na, DJ Philippians 4:8.
Will you do that? Will you discipline your mind? Amen? Okay. Next, number 5. Walk in obedience. Walk in obedience. Okay? Pastor, di ba kasapulam ti inner strength? Tapno makapag-obey ka ti Apo? Kasano nga DJ, panag-obey ti Apo, papigsaan na ti inner man. Are you following? Isn't it? If you want to obey God, you need strength in the inner man to obey God, correct? How now, nga di pa nag-obey ti Apo, strengthens the inner man. Kasi kasto'y kakabsad. Dito inner man tayo, kasla muscle. As you exercise that muscle, it grows stronger. Kaslamat king kano, agbarbel ka, di ba? It becomes stronger. Kastamot dito inner man kakabsat. It becomes stronger as you obey. So ti dapat nga, listen, ti pokusan nyo kakabsat, haan nga kasanuak nga bumaknang, benyo pela di kita. Iwalin mo pela ta panunod mo, kasanuak ka bumaknang, ikatin nyo pelang. Tikat damagan nyo ti Apo, Apo, anat kayat mo nga aramidet. Deta pelang kakabsat. Kasi uray bumaknang ka, no nakapsut ka ti spiritual life, it collapses kakabsat. Don't pray for more. Pray for strength that can handle more. Hangki agkarkararag nga Apo, paadun kwartak, ti ikararag mo, adda pigsam, nga kayam nga ihandle iti dakkel. Kasi no ginabsuunan na ka ti Apot dakkel, baka dita ka nga madadael. Kasi han mo kaya. That's why you need to increase the capacity of your heart. The capacity of the inner man. How do you do that? Obey. See, when you obey, pumigpig sa spiritual life mo eh. Alam ko dati, tila kayam kat Sunday morning, o itan, pati Wednesday night, incommit mo ti Apo. So, uri anat mapasamak, uri agsaksakitak, uri madibagbagi, innaklat ta maki-prayer meeting. So, the more you obey God, and comes the challenges ti pa nag-obey ti Apo, pumigpigsa ti pamatim nga ag-obey. Di genarigat idi, para kan ka, gaputa continuous ka nga ag-obey, agbalin nga nalaka. Kasi na-exercise eh. It's like a muscle. That is why I want you to realize the concept of the Bible, that to increase the strength of your inner man, obey. No anyat ibagbaga ti Apo king ka, surutem kakabsat. There are many things, I have no time to discuss all of those things tonight. But ag-reflect kalatan ka dagiti recent, nagadong nga imbagam ta realization yon. Commit, commit, commit. Yan nan tirinogyanam. Have you started on something? Start it. Start it. You will see yourself grow stronger. I assure you with that. Ngamno, commit ko, na-realize ko kasi iso nga manipot ita kastoy. Tapos hamuman i-follow up di jayan, awan kakabsan. It's not just the hearing of the word that makes you stronger. It's obeying the word that will make you stronger. Iso nga uray, batit-batit, no agtulnog ka, makaado ka. Han na mabaling nga uray, batit, basta or aramidam ko na, agtalinaid ka, nga batit. Tuloy-tuloyam, tikait ko sa wan, uray, batit-batit, sige ka lang, makaado ka. DJ, tikayat na nga sa wan, kakabsaan. Okay. Walk in obedience. James 1:22. The Bible says in James 1:22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Amen? So, every step of obedience increases your spiritual muscles. Amen, kakabsat? So no utubom kat han na mabaling nga talaga nga deti church tayo.
ket bumasbasit, iti ipagpabaklay ko kada kayo kakabsat. Dapat umad-adulat ta. Tata, banatan na kayo ni Satanas, pagbisyen na kayo nga perme. Tatanuham mo nga kitan deta nga banag, paabak ka ti kinabisi ti lubong. Awan mapasamak ti spiritual life yo. Iso nga bakbakan kayo nga perme kakabsat. Commitment tayo. Tunusan de, adda pa commitment ko, no, palubos ti Apo matuloy. Agpa-commitment takman tun Domingon kakabsat. Opo, commitment manang kuna tayo. Agkapsot ka, di ba? Ngam kitam, by the grace of God, habang at tuloy-tuloy tayo, ubraan tayo di jay, we grow stronger. Grow stronger. Okay, number 6. How to strengthen the inner man. How to strengthen your spirit. Live a life of praise and worship. Live a life of praise and worship. Okay? Apay kakabsat? Praise. Praise. When you have problems, praise. Don't question God. Don't complain. Praise. The human nature tayo, question na rin nati Apo, they thought that exalted itself against God. That's the thought. That's the human nature. So, will you follow your human nature? No, you will not. So, anaramidam? Praise. So, nga ni Job, after losing everything, what did he do? He bowed his head and worshiped God. Anak ko na, the Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. So, dada tayo insurok kada kay di Sunday afternoon. If you were present in Batak, sinuruwang kayo kakabsat, jay proper mindset ti panagserbi. In-identify ko detay shallow nga commitment ti panagserbi. Nawadan nyo? Ano DJ shallow? Conditional service. Agserbi ka ti Apo, ngem ada condition mo. The problem with that is, kasanon no hanainted ti Apo di condition mo. Di agsui kaking kwa na. Kasano na naalam tay kayat mo, aglamiis kan tumanan. Right. Iso nga dadagi ni Kristiyano nga nakakaktibo no ko apay, kayat na kanong ay-aywan ti Apo. Ana nga ay-aywan kakabsat. Kayat mo sa wan, ada kayat mo ti Apo, iso agserserbi ka, you're not serving God. You are serving your desire. Tuno na alam jay kayat mo, okay Lord, kita taman tuno, ada kailangan king ka na. Hello. That is conditional service and more. Review tayo tulatan to next time. 6 di jay. Then I taught you about how to be a committed servant of God. That's why, mga kapatid, listen, when problems come, what do? Praise. What else? Worship God. In spite of the circumstance, in spite of the situation, in spite of the many problems that come your way, what do? Worship God. Why? Ito. You know what worship does? Worship ko na yun, it will shift your focus from the problem to God. Numadlaw mo kakabsat, nagaputi problema, kumapsut ka, kunam, pade katag-worshipak man iti Apo. Sing a song, read the Bible, kararag ka, Lord, I praise you for your goodness. I praise you for your grace. Start to exercise yourself to worship God. And you will see, DJ, focus mo from the problem nga mangpakapoy king ka, may focus iti Apo nga iso ti mangpapigsa ken ka. That is how worship works. Are you following? Sino kada kayo ti mga aramid kadeta kakabsat? Praise and worshiping God. You know, it's not easy to worship God during trials, during the storms of life. But just like Paul and Silas, dadadya unang tipagbaludan. Diba? Ano inaramid dadjay? Inay-ay dat pagbagida. Dijay no kat tendency tayo, diba? Kaasi tayo pa. Tapos awan na magbisita.
Awan pa'y umay agbisita nga kakabsat. Ikaw, kung gusto mo yung ganon, right? You start to think, it piles up. Ano mapasama kan kakabsat? Perme, mapisang-pisang kan. Wounded spirit. And then you will begin to say, handak mababalaw ang akas ti mapanunod ko. Oo nga. Pero hindi mo ba pwedeng the other way? Pwede. Ayun pala. Ba't mo hinayaang ganon? Hello? So what do you do? Ano inarami ni Paul and Silas? Siguro sabi ni Paul, Silas, naisip mo ba yung naisip ko? Palagay ko nga, B1. Ano yun? Operation Worship. Pitch mo. Kung kakantayin natin, awitin natin yung How Great Thou Art. Sige, pitch mo. Oh Lord my God. Sige, kanta ka. Alto ako. When I know some wonder. They started to sing. You know what that action meant? Hey, this is just a prison. You can never move us. You can never defeat us. You can never put us down. We have God. He will not leave us. He will not forsake us. He will deliver us. Even if He will not deliver us, we will not be discouraged by our situation. They started to praise and worship God. Nakita yung kakabsat? Hindi natin dinidespise yung kalungkutan ng buhay. Because even in sorrow, the heart is made better. It is only made better if you focus on God. It becomes bitter when you focus on the problem. Are you following? So, how do we make the inner man strong? Praise and worship. Kunayo, amo no may ka magigimo, di ba? Nabannog ka kuma. Adut problema, adut dadagsan mo. Apo, tulungan nak nga magiwagsak dito, ikat idaydayaw ka apo. Just sing. Apo sa adut parikot mo, adut problema. Di ka pa'y aramidin, di instruction di apo. That is a law. How will you level up? Kasano nga mag-level up ka, di ka masurutan di nga law. Remember, listen to me carefully. The outward man perisheth, and I don't care nga lumakay tarupat. That's no problem with me. I don't care kakabsat. The importante, napigsat spirit ko. You want to stay young looking, weak naman ang inner man mo. That's why the outward man perisheth, but the inward man must be renewed. Day by day. Irreversible ta outward man. Bayam lang deta irreversible. Ti panunutom jay renewable. So how do you renew that inner man? Worship God. Ada problema yung pamilya? May kayon anak ko, tagkanta tayo. Devotion tayo. Diba? You may not need to put that in public because what you do in secret, God will bless you openly. I'm not saying na mali na picturean nyo yan at ishare sa Facebook. We just said our personal devotion. Amen. It's encouragement. But it's not a requirement. So, may kayo anak ko. Bakit? May kantatay nga para iti apo. You begin to sing. Okay? Pigsaan tayo ha. You begin to sing. Miracle will happen. Hala nga di sitwasyon, pati si kayo kakabsat, pumigsa. Amen? Number 7. How to strengthen the inner man. Ay, naku, napakahalaga to. Resist sin and temptation. Resist sin and temptation. That's how you strengthen the inner man. What will sin do? Ti aramidan ti basol ka datayo, ano aramidan na? Weakens. Sin. Ano inaramid ti sin iti sa ngalubungan? It weakened the world. It made it fractured. Kalati inaramid ti sin kakabsat, isot nang ito ti crack ka di gito'y. No kuma building ka,
and it cannot crack, so it easily collapses. That's what sin does. And even today, we are still surrounded by sin. So what do? Resist. Dagiti sulisog. Amen? Oh, when you stand against the enemy, when you say no to sin, every time you say no to sin, you make the inner man strong. But every time you yield, anat yield? Paabak ka, iti sulisog. Paabak ka ti dakes. Paabak ka, iti basol. Anat mapasamak di inner man mo, kumapsot. Are you with me? That is why the Bible says in 1 Peter chapter 5, 8-9, the Bible says, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished. Verse number 8, be sober, be vigilant. Be sober, be vigilant. What happens when a country, the government of a country, is not sober and vigilant? You know what happens? Sakupan digiti foreign. It becomes weak because the guard is down. Awang gwardya eh. The only way nga ma-maintain the strength, the sovereignty, can governance is what? Be sober and be vigilant. Kastabot ti pamilya. This is a very, amoy deti resisting sin and temptation. It's a very important law. In the family, bayam digiti anak mo nga kanan ti YouTube kada amin dita. Anat mapasamak, kumapoy ti spiritual life. But when you guard them, when you're sober, when you are watchful, when you fight for your family against the enemy, then you can make your family strong. Nawatan niyo kabsat? These are very basic and simple biblical principles. Ngam ag-reflect tayo kakabsat. Be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, keep your guards up. Keep your guards up. Be sober. Amen? Nga ako na pastor, I want us all to be sober. I'd like for all our men to be sober. As men, as your pastor, I am doing my best to protect you. To look after. Deta pa nag-grow, di kita spiritual life yo. Pero sana kayo ring mga men, tumutulong kayong magbantay. Ito hindi na part sa message, but the principle of sober and vigilance. Magbantay kayo sa church. Hangapati sika, parikot kan problema. Diyo lang amo, a growing ministry like this, agsipsipot ni Satanas ti uray batit lang abot, baka sikat usaron na. Sana naman hindi. Kaya si pastor, bantay. Pag may nakita nga nanapintas nga tumaod, nga ugali, preach. Address in the pulpit. For prevention or for cure. But preach. Nakita yung kabsat? So nga unti-unti, na-addressan natin yung mga problema. So what happens? The church becomes strong. Yeah, deta ti principle kakabsat. So if you apply that in your inner man, you have to be sober and be vigilant. Watch your eye gate, ear gate, sins, temptations around, so that you can make and maintain your inner man strong. And all of God's people say, yeah. Review tayo man di pito kakabsat. Let's review all those 7. Number 1, what do you do to strengthen your spirit? Meditate on the Word of God. Number 2, pray in the Spirit. Number 3, number 4, teka, isa-isahin ko nga muna ha.
Sino kada kayo, dito yung number 1, may impact. Dito iti ada impact na nga puntos king ka. Nakitam dito yung abanag nga kasapulam. Raise up your hand. Number 1, meditate on the Word of God. Okay. Number 2, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Number 3, fellowship with God's people. Amen. More fellowship pa tayo. Number 4, manage my thought life. Pastor, deta la una iti permitim mama ganyan. Yes. Walk in obedience. Now, raise up your hand. Oh, okay. 6, live a life of praise and worship. All right, very good. 7, resist sin and temptation. Oh. Life is resisting. All right? So, I pray nga dito nga message sa Arabi. Dapat idwa kapsat ng next time to. Napintas pa, dito yung topic ko nga mesa 3 things to remember in the storms of life. Next time. Dapat mesa nga outline ko dito Life wasted or life well spent. Grabe, ang ganda niyan. Ganda nito. Okay? I'll share this in the coming weeks to come. Okay?